Sema haleluya. Yesu bidagara. Kantangira amashimwe, ntange nshimira Imana tugire neza uyu mugoroba tukaba twateranye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yateguye bino kuno munsi zino tariki aya masaha tuzoba twicaye twaduhumuriza umuvandimwe anko kurufasha na madamu ndetse n'umuryango w'abadinzi bose ku bumwe cyangwa se abagunga tubampore ngo mwihangane bwo kubura umwana. Sema amen. Shima itoro rya Philadelphia ryateguye iki gitaramo. Imana ibagire neza, Imana ibamugishe. Kaze mwaduhaye, Imana ibagire neza. Shima itoro rya Gape mu gatondo twari wabo badufashe neza. Shumba tuciye bugufi, Imana ibagire neza. Nabonye umwungeri wanje Reverend Pastor Sibomana ari hano n'abandi ba Kristo mwese mbaye kaze. Sinateranye mu gatondo, nari muri ziyara ikiyumbe. Naje nganda umushumba zamwihangana. Iriya ni ryo torero ryanje naje nyoboye mugihe nkiriyoboye ngenda ndarishumbye, ariko iryacu rigira amanda yanje izoshira bashireho wundi mugihe ngihari nari muri ziyara. Sema haleluya. Imana ibagire neza mbaye kaze. Nakire mbabazi, Imana ikugire neza. Patrick, Imana imugire neza. Tuba dukumburanye umwanya munini. Kuwa gatanu afite igiterane yise ngo thanks giving, no kuvuga ngo nica amashimwe. Kuwa gatanu hari eveye kire ngira hari no kuwa gatandatu tuzoterana no kucumweru mu gitondo niyo nzosengera Patrick ni Jesse na nimugoroba tusoza amateraniro tuzotakwa Solange kuwa mbere uko ndarangije iryo tangazo uko ndicishije. Sema amen. Shimiye abayumbe twagendanye, Imana ibagire neza. Kuri ko twatamze reka nsome ijambo ry'Imana cyo gusumukera kugira ngo nsingirize pastor nawe akore developer akore na conclusion turangiza tutarana. Siko kwiza twosubira gutamba zobukundi kandi bano bacu turaziranye kandi simbi imyindirimbo ngo wenda rawo nyijanye naje ndagifite, ariko mureke dusome ijambo ry'Imana. Pastor Bidagara nareba bami Samuel wa kabiri ibice 12 murongo wa 16. Samuel wa kabiri ibice 12 murongo wa 16. Naje ndasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 14 murongo wa mbere. Pastor Bidagara reba Samuel wa kabiri ibice 12 murongo wa 16. Hanyuma ndanyuzwe no haguruke ndabwiriza uhagaze uyangane takuntu nawe nico wahamagariwe. Suko tonto, Imana ikugire neza. Wabonye papa? Nahabonye igitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 12 murongo wa 16. Bibiliya yavuze ngo nico cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana. Nico cyatumye ngo Dawidi yingingira Imana uwo mwana. Yiyiriza ubusa kandi afata amafungo yiriza ubusa. Yihina mu nzu kandi yiri mu nzu yikingiranye. Acura umurambo hasi, ashira umurambo hasi burinda buca. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka. Bamuhagarara iruhande rw'iwe ngo bamubyutse ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo. Manuka kuri 23. 23 havuze ngo ariko none amaze gupfa, abonye umwana amaze gupfa, ndiyiriza iki ubusa. Niki gituma niyiriza ubusa kandi umwana yapfuye? Mbese nabasha kumugarura. Nzaja hari ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Amen. Nije uzamusanga iyari iwe ntabwo azagaruka aho ndi. Semeni haleluya. Amen. Ubutumwa bwiza kumwaritswe na Yohana 14 murongo wa mbere. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbambabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Semeni haleluya. Zagaruka amajana. Semeni haleluya. Amen. Mureke twikirizanye kuko nta kindi dushoboye. Nituvuga ngo amina hari cyo uzabutanze bwo guhumuriza abavandimwe. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Abami
nyuma gatoya ngo abanyasirayeli ngo bagwana n'abamoni, ngo Uriya aje ku rugamba ajana n'abandi, ngo Dawidi abyutse ku gisasiro cyiwe ngo ari kuzunguruka, ngo arangiza muka Uriya ngo karoga. Dawidi aramwifuza akora icyaha, nihuse ngo Dawidi ngo muka Uriya agira ubwoba, ngo abwira Dawidi ngo umugabo we namenye amakuru ko yatwaye inda itari umugabo azomugira nabi. Dawidi aramubwira ngo humura ibizobitunganya, ngo atumiza Uriya ku rugamba, aramuhamagaza ngo aze mu rugo. Sema amen. Uko yamuganirije nihuse baraganira ntibahuza. Uriya ntiyaryama mu rugo, ngo aryama hanze. Aravuga ngo bacu ntibari ku rugamba bagwana, ngo nindangiza ngo naje ndare mu rugo. Ngo Dawidi bituma arakara umutima, ngo yandikira Uriya urwandiko, aramubwira ngo urushire umukuru w'ingabo, naho ngo harimo amakuru avuga ngo Uriya umushire imbere kuko yarakeneye kwapfa. Twihuse Uriya arafa, ngo amaze gupfa Dawidi ashura muka Uriya. Sema amen. Ngo babyarana uyu mwana. Uyu mwana amaze kumubyara, urumva ko habaye intambara nyinshi. Uwo mwana ngo aragwara araremba. Dawidi ngo yitegereje kuremba k'uwo mwana, yitegereje kuntu uwo mwana afashwe. Dawidi ngo hagarika umutima, aravuga ngo icyo afashe ngo nuko noje imbere y'Imana, kinginga Imana akayisaba, ahari Imana irashaka kugarura uno mwana. Dawidi ngo yambara ibigunira ngo arasenga, afata umwanya muremure aratarama ngo amara iminsi 7 yihirije ubusa. Sema amen. Iminsi 7 yihirije ubusa, atarya atamwa, yambaye ibigunira, yicaye hasi. Ngo mu rugo gwe bagira ubwoba, ngo bamubwira ngo Dawidi uzukurye ngo akana kavuga ngo sinone, mureke ninginga Imana ahari irashaka gukiza uno mwana. Nawe uyu mubiri mfite wafa, ariko ntegereje nizeye kwanza nzanira undi mubiri usa n'uwo nasukanye. Nimbona ndaza w'umusozi nzaririmba Hoziyana, nimara kwambuka rwa ruzi nzaririmba Hoziyana. Ngo mu gatondo bukeye ngo Dawidi ngo abantu bagaragu ngo baraje ngo ko barongorerana. Buriya umuntu agira ukuntu hari amasase akorana n'umubiri umuvandimwe cyangwa se uwo masase akorana n'umubyeyi. Haba n'umwe taba akitaba ari muri Amerika nubwo batarakubwira, hari ibimenyetso bizigaragaza ko habaye ikibazo. Hari igihe ngo bashika imigongo, abandi bakagira ibishuro, ukabona ibintu byabaye nabo umuntu akijima. Dawidi ngo abone ukuntu babongorana, aravuga ngo hari birashoboka ko umwana we yarangije. Sema haleluya. Yitegereje ukuntu babongora, aravuga ngo hari umwana yarangije. Ngabwira abagaragu baravuga ngo nimuzanire amazi noke. Aravuga ngo kandi umuntu yagura ibyo kurya mfungura. Abagaragu bagira ubwo ati se wewe wanze kurya ibi ni biki wawukora? Wewe wanze kurya umwana akiri muzima, ukanga koga umwana agihari, none ugiye koga ugiye kurya umwana yafuye. Dawidi niyo yavuze ijambo rikomeye. Samani haleluya. Havuga ijambo ko umuntu wamenye Imana. Avuga ijambo ryatumye umuryango uhumurika, avuga ijambo ryatumye umugore ahumurika. Dawidi avuga umuzuko atarawubona, haravuga ngo muretenge ngo kuko umwana ngo atakije hondi, ngo ahubwo jewe ngo nije uzomusanga. Samani haleluya. Kandi Dawidi ntawari warumubwiye umuzuko, ariko kubera imbaraga zo kwizera zari muri we, kubera ko Dawidi yari yacumika Imana muri we, byatumye adacika intege. Mwene data wihangane, umwana nubwo yadusize komere. Yesu avuze ijambo rikomeye ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana, ngo nabo mumwizere. Ngo mu rugo rwa data hariho amazu menshi, kandi yaba atarahari aba yaratubwiye twese tuba twaramwizeye, ariko impamvu tumwizere nuko yagiye kudutegura gakondo yacu. Twavuga ngo haleluya. Amen. Twavuga ngo haleluya. Haleluya. Twavuga haleluya haleluya. Haleluya. Yagiye kudutegurira. Mukomere mwihangane. Umwana wacu aho yagiye turahazi. Yisaranye na Ibrahimu, yisaranye na Abeli. Mukomere mwihangane. Urupfu ni ikintu gikomeye kizagihungabanya abantu bose, kizakigera mu bategetsi, kandi ico kintu cyabuze solution mwisi. Mubisi cyabuze solution, ariko mubisi y'Imana cyatoye inyishu. Sama haleluya. Cyabonye igisubizo kuko iwacu ni mu ijuru. Ibrahimu we yaravuze ngo amaze kumenya neza ko iwacu atari ino, ngo ntiyigeze yubaka inzu,
ngo yabambye amahembe, aravuga ngo wacu ngo simba, aravuga ngo turabimukira. Uko twese turi hano, umuntu wese afite agatiki, ku muntu wese arakatishije. Ugiye muri gare, hari imodoka za mu gatondo za saa 11, hari imodoka za saa 1, hari imodoka za saa 5, hari imodoka za saa 7, hari imodoka za saa 8, ariko zose umuntu wese aba afite agatiki. Umuntu wese wabyawe n'umugore afite tiki yo kuja mu ijuru. Sema amen. Ubzangu ubyemere ufite itiki. Kandi uko twese tura nyuma y'imyaka 100 nta muntu n'umwe uzobugiha. Zoba byiza mwo kwitegura, mwoba amaso. Umwana wacu yagiye ntabwo akigarutse, ahubwo nitwe tuzamusanga kurufasha komere yihangana. Aho umwana yagiye turahazi ari kwa data. Yesu yarabirangije ngo kera abantu bafaga, ngo barafaga ngo bukerangira Satani, ngo kuko yari afite urufunguruzo barufuna kuzimu. Yesu aje avuga ngo nije nzira. Sema haleluya. Ngo aramanuka ngo yaka Satani urufunguruzo ngo azamura paradizo yabe. Reka nkubwire mwene data, umwana wacu ahari ari kumwana wa Ibrahim, ahari ari mu gituza cya Yesu Kristo. Komere wihangana, komere. Umwana wacu ahari ni heza kurutanga. Imana abonye ko atari uwo kuba ku isi, Imana abonye ko atari uwo kubabara, Imana yabonye ko uzamubona akanya gatoya. N'Imana yabishatse. Ukomera wihangane, ikintu cyose cyaremwe kigira igihe cyacu. Igihe kiwe cyari iki? Titwavuga ngo amen. Yobu gitondo kimwe bari mu nzu ngo bamubikira imirambo 10 y'abana. Baramuga ngo yo igihuhusi cyaje. Abana bari mu nzu bari kwiziza isabukuru, ngo umuyaga uturutse impande zine z'isi ngo urahuha, inzu irabagwiye. Nije wari usohotse ngiye gusingira kantu, nije warakotse nje nyine. Yo batere kurasa aravuga ngo yabampaye niyongeye kubisubiza. Komera wihangane. Hari abagabo benshi bihanganiye bino, kandi ndabizi neza imyaka ugezemo. Hari abo wihanganishije, hari abo wagiye uraririmba bafushije, hari abo wagiye urababwira ngo mwihangane. Rya jambo wakoresheje ryo kwihangana nawe ari kugarukira. Sema amen. Amen. Tawundi wakwihangana ushuse usibza Yesu. Kandi kitwihanganisha kirahari ni ijambo ry'Imana. Kitwihanganisha cyarabonetse ni Yesu Kristo waje nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Twavuga ngo amen. Amen. Twavuga ngo amen. Hallelujah. Twavuga ngo haleluya. Hallelujah. Nuvuga ngo naho ufite na uyu mubiri mfite wafa, ariko ntegereje nizeye kwanzanzani n'undi mubiri usa n'uwo yazukanye. Umwana wacu yafanye umubiri ubabara, umwana wacu yafanye umubiri ubara, umwana wacu yafanye umubiri usuzuguritse, ariko nasuka azazuka afite iyindi shusho. Titwavuga ngo haleluya. Azozuka atagitambaye umubiri ufa, azozuka atagifite umubiri ugwara, azozuka atagifite umubiri usuzuguritse, azozuka yambaye ku mubiri wa Kristo. Azozuka afite ishusho ya Kristo, azozuka yambaye ubundi bwiza buruta ubwo yafanye. Mwihangane, mukomera muri nosi niko bimeze. Uyu munsi gwatasha iwawe, hirya y'ejo gwatasha ahandi. Birashoboka ko n'ejo ruzogaruka. Kuvuga icyambaye umubiri ni lazima. Twese niyunze. Kandi ngo ntanzira amagagari hano, tanzira amagendo hano, tanzira amagendo ihari, n'inzira imwe ihari n'ugufa. Nibuka shagiye mu Kristo magaze kuri gwarusi, mbahamagara avuga ngo se aho no kebereze tahari, tanzira amagagari hari. Baramwishara ngo mu Kristo we iyo nzira yacemwe abagabo bari gusa, ngo Eliya na Enoke yarasibye ikiraro baragikunduye, iyo nzira yarasibye, inzira isigaye n'imwe nuko muca mu rufu. Sema amen. Amen. Kandi ngo nabo baracagaruka ngo bafe mwijuru gusa. Hageze amahuzu y'abagabo bambaye amahuzu baragendana barahurukana mwijuru. Ni Eliya na Enoke. Abandi bose barayasize mwijuru. Ari portemantos zibiri gusa, iya Eliya na Enoke. Nizo portemantos zihari zibiri gusa, iya Eliya na Enoke. Abandi bose barayasize. Wihangane mwene data, ngo nabo kandi ngo baracagaruka bafe. Nukuvuga ngo nta yindi nzira ihari, nuko duca muri no nzira. Kandi umwana wacu imbuto ye iyo yeze irasarura. Hari uvuga ngo si umwana ari yarakoze iki? Uko Imana gusa ari kende gusa imugutize umurebe umubone useka kanya gato cyangwa se ubone umurambo, nuko niko Imana ari yarabigenye. Nukuvuga ikindi cyose gira igihe cyacu, igihe Imana yagenewe no mwana cyarangiye. Cyo gituma
vuze ijambo rivuga ngo wihangane ukomere ufungure woge umererwe neza kuko umwana we yagiye ni wowe uzomusanga si uzogusanga. Ijambo ry'Imana tuganze. Amen. 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 Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana. Dusome mu Baroma Abaroma igice cya 8 murongo wa 35. Kasabe mwene data Edingwe ibara hafi amfasha some. Abaroma 8:35. Abiroma 35. Haravuze ngo ninde wadutandukanya sawa sawa. Rwandiko rw'Abaroma ibice 8:35. Haravuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurengana cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira batuguhora, twahwanyije n'intama zibagwa. Dusubiremo haruguru, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanije n'intama zimbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho no kunesha n'uwadukunze, nk'uko menye neza yuko naho gwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijepfu cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kuntandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Akoze cyane. Turashimira Imana kuba muri iki kibanza. Mbere tubaha Paul, umuryango wa Eric ndetse na Jolie. Imana iri kumwe namwe nubwo umwana mutakiri kumwe mu buryo bw'umubiri, ariko Yesu we dushima Imana ko bizera ko hari igihe dufasha ababyeyi cyangwa abana, ariko Yesu ntapfe tukaguma tukabana nawe. Imana iri kumwe nawe. Turashimira abantu bose babashije kwitaba kuza guhumuriza mwene data. Mwagize neza cyane. Iyi si ifite abantu benshi, miliyari 8 zirenga. Imwe mu bintu bigoye cyane cyangwa krize y'isi ifite krize y'urukundo, ariko kuba mwaje mukabana nawe mukamucara ku ruhande mukavugana nawe, mwagize neza. Imana ibahe umugisha mwinshi. Itorero naryo rihumurike n'abashumba ndetse n'ababyeyi bose bicaye muri iki kibanza, Imana ibahe umugisha mwinshi. Nje ntago meze neza mu mubiri, ariko mu mwuka hameze neza nta kibazo. Yakoze cyane mwene data Evangeliste Kofi tuganiriza, nanjye ndaganira mu mwanya mutoya nk'iminota nka 10 cyangwa 15, kandi dutuje kuko nta mbaraga nyinshi z'umubiri mfite, narindi kuri kire ya malaria. Nahisemo rero ko tuganira ijambo magambo nka 4 cyangwa 5. Ijambo twahaye tuvuga ngo ni umuntu ashobora kwigira mu kiriyo cya mugenzi wiwe.
niko umuntu yo kwigira mu rupfu rwa mugenzi we. Ikintu cya mbere umuntu ashobora kwigira mu rupfu rwa mugenzi we ni ukubaho ubuzima budafite icyo bugundira, kubaho mu buzima budafite ibintu udashaka kurekura, kugundira ndagira ngo abantu barabyumva, kubaho ubuzima budafite icyo bugundira. Iyi si dutuyemo ni nziza mu buryo butandukanye, hanyuma Imana yaduhaye ibintu byinshi bitandukanye. Hari abo Imana yahaye urukundo rukomeye, hari abo Imana yahaye umutima ubabarira, hari abo Imana yahaye ifaranga nyinshi, hari abo Imana yahaye ubwiza, hari abo Imana yahaye ibintu byinshi kandi bitandukanye. Kimwe mu bintu umuntu ashobora kwigira mu kiriyo ni ukubaho ubuzima butagundira urukundo ugomba gukunda abantu. Hari igihe uzifuza gukunda umuntu ntibikunde kubera ihe mpamvu ubuzima bwawe bumaze guhagarara. Hari igihe uzifuza kubabarira umuntu ntibikunde kubera ihe mpamvu ubuzima bwawe bwahagaze. Niba hari umuntu mufite icyo mupfa, ikiriyo cigisha gutanga imbabazi, tukazuraza imbabazi si umutsima cyangwa umuceri ngo uzozuraza ngo ejo muzowurye. Ikiriyo cigisha abantu ko abantu bakwiye kubaho ubuzima butanga ubutunzi Imana yabahaye, batarinze bategereza ngo ejo, batarinze bategereza ngo tuzovugana, mutarinze oya kubera iye mpamvu ntuzi iminsi usigaje, ntuzi igihe uzaba hano mu isi. Niba ufite urukundo, niba hari abantu ugomba gukunda, niba hari abantu ugomba kubabarira, iyi nico gihe cyo kubakunda, iki nico gihe cyo kubabarira, iki nico gihe cyo kubambika, iki nico gihe cyo kubagaburira, iki nico gihe cyo kubigisha amashuri, iki nico gihe cyo kubasura. Kubera iki? Ntuzi iminsi usigaje n'uguze iminsi umaze. Ikiriyo cigisha abantu ko utagomba kugundira, utagomba kurarana ikintu. Amen. Haleluya. Epita anko. Uraberewe kubushatse cyane. Ikiriyo cigisha abantu ko iminsi ari mikeya. On ne sait jamais. Ndi hano uyu munsi bw'ejo meze neza, ariko naraye mvuye mu bitaro nka 8 z'ijoro. Kandi numvaga ameze neza, ariko ikiriyo rero cigisha abantu ko kubera ko tutazi iminsi dusigaje, ikintu cyose ufite ku mutima, niba hari umuntu ufite akadeni wakuriririye, umuhamagara umubabarire cyangwa umwishyuza kwishure, ariko kugira ngo wowe uzove mu isi uri redevable, ugomba gutanga ibintu byawe byose akika, utarajije, utavuze ngo muzobona nejo. Oya, ikiriyo cigisha abantu ko batagomba kugundira ibintu. Nkunda kubibabwira kugira ngo ntambuka ako kantu. Umunsi papa apfa nari murwaje na mama, ariko igihe twafashe umurambo tuwujyana muri morgue, mu kindi cyumba kiri ku ruhande hari umugore ngo wari umaze iminsi ari ingumba, iwe yarasohokanye, bariko basohoka bamiriza banezerewe, natwe dusohoka tubabara. Tugeze kwa data wacu Gikondo, aho twari twicaye tuhaturira na mama n'abandi bavandimwe, bene wacu babashomba bafite inama yo guhaha, bariko bahaha ngo abantu barye kuko abantu babaye benshi, abashitsi babaye benshi. Narizi ngo papa nafa sinzarya, narizi ngo isi iramishira, isi yashize papa yapfuye. Hariko ngo ndebe mbona abantu ko barahaha, barimo bakuru biwe, anda bakora inama ngo barye, turarye nanjye narariye. Ubuzima burakomeza ibintu byose. Amen. Bana sifa sana. Nizi kintu kimwe none nibajije quelle est l'ami intime de mon papa, kubera ko niba kaka yarabyaye umwana umwe, papa wenyine, nta mukuru we, nta murumuna we, nta mushiki wiwe, yapfuye, sokuru yarapfuye, kaka yasigaye. Mama agira musaza wiwe umwe, nawe yarafite nk'undi musaza wiwe ari we mugabo we, ari we data, yapfuye, mama yasigaye. Nanjye njewe mwana we w'imfura ndahari n'abakazana n'abuzukuru, arapfuye, ntawujanye nawe, ntitwe yatumuhamagara ngo atwitabe. Urukundo yari adufitiye, n'ukuntu twari tumukeneye, n'ukuntu yari akenewe, n'ukuntu yari akunzwe muri bene wabo, n'imirimo myinshi yagiriye abantu, n'ibyo yafashije abantu. Umunsi yapfuye nibajije umuntu wojana nawe, ndamubura, mbona ibintu bibiri gusa byajanye nawe, imirimo myiza yakoreye abantu no kwizera Yesu nibyo byamuherekeje, ibindi byose byarasigaye.
amahuza arasigara, ibirato birasigara, amakashe arasigara, ari chef arafite kashe yo mu bijombo irasigara, ibintu byose birasigara. Kubera iye mpamvu nta kintu na kimwe uzokura muri ino si kuko ntacyo wazanye. Ibintu biri gusaba uvana hano muri iyo si umaze gupfa n'ukwizera Yesu n'uburyo wafashije abantu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiriyo cyigisha abantu kutagundira ubuzima. Ikiriyo cyigisha abantu kutagundira urukundo. Ikiriyo cyigisha abantu kutagundira imbabazi, kutararana imbabazi, kutararira kubabarira. Ikiriyo cyigisha abantu ku buzima ari bugufi, umuntu wese akwiye gutanga icyo afite. Niba hari urukundo Imana yaguhaye, iki nico gihe cyo kunkunda. Iki nico gukunda umugabo wawe, ni gihe cyo gukunda nyo. Hari igihe uzifuza kumukunda bitakikunze adahari, ngo yaba yarahari ngo mbamuguriye ihuza, yimugurire none ubwihari nakwejo tuzi kuzobari cyane. Ngo yaba yaragihari ngo yaba warugarutse umunsi umwe ngo basi ngusokane. Igihe cyo kunsokana niki uko ejo ntubizi. Azargishi shira arigera pe ridafiti Ikizinga n'umugayo azargishi shira arigera pe ridafiti fiti ikizinga n'umugayo. Kintu cya kabiri mwarambiwe kera se? Kintu cya kabiri umuntu yakwigira mu kiyo cya mugenzi we no gutekereza umurago uzosika. Kintu cya kabiri wo kwigira mu kiriyo cy'umuntu Pastor Patrick no gutekereza ngo se ko mfuye umurage nsize mu isi nuwuhe. Bibiliya ivuga ngo ninde wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Ninde wasigaye wo mu muryango wa Sawuli kugira ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Iyo umuntu apfuye hari isomo rikomeye bari ngo se nuwuhe murage nsize mu isi. Nasanze uburyo bwiza bwo gufungura limikashi, bwo gufungura konte muri Tembe cyangwa muri BCB, muri VIP, nukubana neza n'abandi. Bumwe mu butunzi Imana yahaye umuntu nukubana neza n'abandi. Umuntu ashobora gupfa ariko bagahigwa wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo bamugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Uburyo ubana n'abandi ni limikashi wafunguriye abana. Uburyo ubana n'abandi nabi ni limikashi y'inabi wafunguriye abana bawe. Iyi nabuze ugenda unyanyagiza mu bantu nupfa gutya umugore wawe wazozanyura ahantu bamwibutse ko umugabo yapfuye kandi yapfuye nabi. Iyi nabuze ugenda unyanyagiza mu muhana kuri abana bawe bazozanyura hano babwira ngo ni ukuri Imana ishimye ko yishe so yaratugoye cyane. Ariko uburyo ubana n'abandi neza, abana bawe bazambara utakibaho, abana bawe basakurya utakibaho, abana bawe basiga utakibaho. Kubera iyo mpamvu ubutunzi Imana yahaye umuntu, bumwe mu butunzi bukomeye Imana yahaye abantu ni ukubana neza n'abandi. Nirimikasha abana bazofungura bakaretira, umugore akaretira utakibaho, bazasigara barya, bazasigara bambara, ninde wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Ayishira arigera pe ridafiti fiti ikizinga n'umugayo. Mbese nshuti nawe urumva uzagerayo. Bwana asifiwe. Amen. Uyu munsi ugiye wose igihe uhemurage abantu bo kwibukira kuki uyu munsi utakiri kumwe natwe. Mibanire yawe imeze gute n'abandi bantu? Ubabarira bingana iki? Ubasura bingana iki? Ubavugisha bingana iki? Ubana nabo mu mibabaro bingana iki? Urupfu rwigisha umuntu ngo se nuwuhe murage uzosiga mu isi. Yakuvuga ikindi kintu hanyuma nsoza. Ako turashari kumwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amen. Qu'est-ce que la mort nous enseigne? Urupfu rw'umuntu rwigisha iki? Mibanire myiza nanjye n'abandi, umurage umuntu azosiga. Amen.
Bwana asifiwe sana. Hari abantu muzapfa z'ababyeyi bawo baguzemwe amazu. Hari abantu muzapfa z'abanyina babonye amaviza. Hari abantu muzapfa z'ababyeyi babo babayeho ubuzima bwiza kubera iki? Leur parent babanye neza n'abandi. Abari bahari inyuma baravuga ati no kanaka ineza yangiriye ngomba kuyiturira abana be. Cyo bituma biravuze ngo ninde wasigaye mu muryango wa Sawuli kugira ngo mugirire neza kubw'ineza yande ya Yonatani. Uburyo ubana natwe biragena neza amazu abana bawe bazaba. Uburyo ubana n'abandi nabi biragena neza imvura izanyagira umuryango wawe utakibaho. Uburyo ufasha abantu biragana neza inkongore y'amata abana bawe bazanyweraho. Uburyo ukamira abandi, uburyo basura, uburyo baheza amabonane, uburyo ubohereza amanowe, uburyo ubana n'abandi biragena neza uburyo umuryango wawe uzobaho utakibaho. Kirigisha ngo se umuraga umuntu azosiga nka Peter niki? Abantu ntibazozabona monima ya Peter. Bavuga ati Peter yari yarabatubane neza i Bujumbura, yari imfura ejo twari kumwe na Mbabazi tuvuye ahantu kazambwira ati jewe Peter ibintu yankoreye sinobivuga. Mirimo myiza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubana neza. Birivuga ngo kuvugwa neza birutiki. Kuvugwa neza. Ukora abantu kuvuga ngo bazobona ikiza bo muvugaho. Agafraze byibura bati nukuri Nyabitanga n'umwana mwiza. Wapi kabisa abantu bakaza gufundika anya ngo Nyabitanga ngo yarakunda abana biwe cyane. Areka gukunda amaraso ye ha umuntu wiyanga. Abakorari baririmbye hano abakorari bo muri Kadeza kwikanisa rya Pastor Sibomana Nyabitanga yicaye imbere umuhungu we Melisa akaririmba neza cyangwa aririmbe nabi agatambuka akamushira ifaranga mu mfuko kuko amasuko ya Nyabitanga n'intwari umuhungu we w'imfura ngo nukuri ngo nanje ngo kubw'imirimo ngo bibere hano nguriya mwana wanje ngo nzomusohokana twamatuvuga ati kabisa koreye Imana. Ikiriyo kiratwigisha ngo se nuwuhe murago uzosika tuzokwibuka binganiki? Ubuzima bwawe bwadufashije iki? Ubuzima bwawe bwatwigishije iki? Ubuzima bwawe bwadusigiye iki? Ubuzima bwawe bwatumariye iki? Ubuzima bwawe ni nuwuhe mwivuri wigeze gufata utwikira abantu bahaye banyagirwa? Niryari wigeze gufata ikibiriti ukomereza abana batundagiye barota bashira imbeho? Niryari wigeze guhinduka restaurant yagaburiye abantu bashoje? Uzwara abakristo mahe, uzwara abakristo bari hano bazaje kwita gusura bagwaye umunsi nyirasenge yarwaye cyangwa umugabo wiwe cyangwa umuntu wo mu karere, ariko gutekereza ko Imana yamurinze atigeze arwara cyangwa yarwaye ariko agakira akavuga ngo uyu munsi ndaguye imikatu 8 n'amavoka 10 n'Imana ntwara teremusi yicaye ngere ku bitaro wapi keretse mwene wabo w'umuhima cyangwa w'umunyabyinshi, ariko ibindi wapi birivuga ngo nanje nzobabaza mbabwire ngo cage nari ngwaye ndi mwansuye kwiriye mpamvu taga ari nyoka azokubaza umuturanyi mutani mufitanye isano ry'amaraso ariko mwana mufitanye isano ry'umwuka. Ndafashijwe tuzamure Yesu amaboko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Umugabo umwe yaravuze kandi uwo mugabo yobari hano cyangwa ari jewe simbizi. Umugabo yaravuze ngo ako turacari kumwe cyane. Umugabo umwe yaravuze ngo uyu mugabo w'imfura zindukiye kure y'abantu bamuzi ngo yashika akagurira indaza akarirya ariko akagira chance mbi akagira akavunguka gatoya gatakara akagatora kakarya ngo iyagarutse hagati y'abantu bamuzi ngo azamuheza agaciro kangana n'umuntu uzurya amandazi yatakaye hasi. Subiramo. Ayaye kaya namasa urasubiramo. azagishu Ai shirari gerape ritafiti fitikisingano mugayo. Bwana sifiwe. Amen. Katuzamure Yesu amaboko kwa. Ndafasha. Hallelujah.
gerageza ko uheza uwo musore nawe ducurangireho bukeya yeme uwo mugabo basubiremo iryo rindazi irindazi ikintu ndagasubiramo ariko ikintu cya gatatu umuntu kwigira mu kiyo cya mugenzi we ni ukutabura umunezero kubera ko hari ibyo ubuze kaho ntacu ugira. Tukaburira umunezero mu isi kaho ntacu ufite kandi hari icyo ufite. Satani azagenda akabwira umuntu ngo ntunezerwe kubera ko nibyo wari wateganyije kugeraho muri 2025 kubera ko hari amadeni uhobona nibyo muri papasi zawe uravuze ngo kino na kino na kino ugasanga wagezeho bibiri bitatu ndi wabigezeho. Satani akamubwira ngo ntunezerwe kaho ntacu wagezeho kandi mbabwiza ukuri kuba uhari uri umukandida wo kubigeraho mu wundi mwaka. Ikintu kibindi byose nuko ugifite ubuzima utagezeho Satani ntakabikoresha nk'iturufu ikwima umunezero wibyo utagezeho. Icyane no gukoresha neza igihe cyawe. Amen. Icyanyuma ubuganga mfite ariko ngo sinsiri narinzi ngo ndamanyigije bene kumurevera wo muri sepake wiriya ngiriya nambagara gucya cyangwa namambanka bishop gapangwa kimwe kindi gucya ako mutazagira ko yafashwe yeme mvuge ngo amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kini cha gatanu ashobora kwigira mu kiro cya mugenzi we no kubana neza n'abandi. Ubanye neza gute n'itorero. Ari igihe Pastor Bishop Jedeo werega kuba nka bishop keraga umuntu ufite amaparuwasi angana kuriya arutana Nyankanda habe niko wambaye n'ijyu bishop kabisa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Uzamumva umukristo ngo rino kanisa ngo nzorivamo ngo ntaco rimari none wowe ukamubaza wowe uri mariki nawe pi intebe yicayeho tiyayiguze ibati atunganyeho abandi bazabanyagirwa baraguza amabati bakamaza kamayicara hagati y'ibati ritahariva kandi atarariguze ngo iri kanisa ngo nzorivamo ngo ntaco rimari wowe uri mariki. Ikanisa ni umuryango wawe kurya waguze kijya gitanda n'akabati ni televiziyo n'amanjanje wasakara inzu bamwe niko ni kanisa rigutegereje tukavugira ngo uriya murevera wacu ngo ni mubi gute nuko abakristo ni babi rero je none ngo kuba nk'amasengo munyubaka ikanisa nka Foursquare mukarizanira nko kumusaga iriya batima mukanshiraho n'amashuri na cafetaria mukangurira n'imodoka none niko kwicara neza ngo bapangira ibintu keresa nararozo ako munguri imodoka mukanyubakirira building mukanyicaza muri za ntebe ziwe ako no barevera mwizeye muzoguri ikibanza cya Agape mwubaka ikanisa ringana na Foursquare nimara mugure ndatabaye ni numukwe wiwanje mungurira imodoka bene yindi ifite izami akeneye gushusha ishushe nakenera gukonjesha konjesha ni mumara sasa murebe ukunda tabaye zo barevera babwire gute wiri kanisa ngo zorivamo tuzutanga icya 10 ntuzuririmba ntunezerewe n'umunezero wiri ngo mumwihorere ngo ntimukoma amashi ngo karahima revera ngo munatera harebya ngo mumwihorere nakiri jambo jima baba nkugira gakunga gatopa ankugira kantu gatoya. Yes. Aiwe abwo utunganiye mwami we mfite intege nkeya mu mutima we Yesu akurubura we nogesha amaraso wavuye kugira ngo tunganire Imana ntabwo ngutunganiye mwami
akiri hariya mumfashe abantu bataragenda reka duhereze